nabonun thusim ngai dingin kain lim kirvin Andhra Pradesh a Chittor district sungakun Venu Gopalapuram kiti hu khat haumin achi sa 2023 kum September 20 niachun kolho festival khat Vinayaka Chavithi kiti aman naw ani thum ni ahin India gam mundang danga ho bangin hichi khomi te jong hin apathino Ganesh azabol na diu awa achoi na diu imama ho chu kigot na nasata ane ne hi in son tin na chun mi ho chun zubi avo ke ova arti atiu chu bolding in kigot na aneyon a khosung wa in khatte se chu tilo adang si sia khangdong ho si chu hichi festival aman na diu munpi thlambu asana lamba chun achion alamu to hibang si asu jingon hi hiti chun athiam pu pau chun zubi chu avoken chizau chun apathinu Ganesh chu tractor khat chunga hin akoi don khosung pumpi aninga ka in atol leon a yaw le loi jingon hi hiti chun akhu pumpi cha vial zo phanun akhuning langwa canal nalam chu azunun apathinu chutuya gaphum mangding atiwin hi ahile hiti chun achi chiu na hile mun khat ahin phawwa chun thilnam namseta khat hi ahin zaun hichi thilnam chu hoya hung kun ham het na dingin mi ho chun akom avel ho chu a hol le tawin chom khat zo chun mun khat ahin nen lin ta khat ki paya amon nanung tabang khat hi agamudo ne hi hichi lampi chutia aha manu jong cha hi poin hizia chu hichinia thilnam ha ta ahung ki sim do ni masang ho ak chu koiman gel kho azong ananei lo hi hichinia chu mi tampi hi ahung ki su khom pharwa chu hichilampi nailam chu aga ho khawa ahile hichi thilnam chu ahin za do theu hi hiti chun alai den ho chu a khon avele on ahile hichi ko hu sung tuikul kimang talo sung khat a thil ke pai anam hung do chu agamu do on ipi ham kitchen ta enwang a he thei powin hi je chun aganai je wa averwa ahile mi him ta sa hi chu ahin hedo tawin hi mi a hi chu a het wa chun choplu na hu do jing ding agowin ahin la adang ho chun akham kinun phata ave chilwa ahile ami chu chat talawa sot ta anathisa hi ta dan chu ahin hedo kinun hiji chun police ho aga het sa amasat tawin hi chutia chu amuna chu police ho ahung thunwa mithilung chu ave chilwa kuna chun hichi mithi hi sot a thi ai tai ti chu akichi tai hiji chu ata sa thilung chu amo kai do godwa ahile abona asu se zo ke theo hi hiti chun man cha za chom amangun khaw ho amangun punin achun masaun akai do tho tawin hi hitia akai do perwa chun akom avela ding mi ho zo se chun amusu keun ami thilu chang chun asam ho jong apul gam tan chuta le avon kivon chu numei von hi ti chu akichi ne hi abin amai ho jong chu amun thapai tabang hi ta in ata asapum pi chu vet ding in amel sima ma tain ata asa chung mun tam ta chun akisu kha na maha ho chu mu thein aum na lain ata asa mong mong jong chu apum pia chu vona ki tom talo hena lai hi hi cho zo si amu wa chun akhomi te zo si jong chu lungkham na in adim tawin ipitia koin hi chithil hi agabol do mong mong hi ding ham ti chu alungdong gam tawin hi ata asa mu do wa chun hi chimi thilong chu nunga achapang khat a hi ding lam chu koiman anata san powin hi jong le police on khulna ahin nei nawa konin hi chimi thi amu do chu hi chi khosung mama akona achi sa ni thum masanga anamang nunga achapang nu chu a hi dan ahin hedo tawin hi hi chi thilong agamu do masango ni thum nia chu akhowa kona hi nunga achapang khat anamang a hin hichinunga chapang nu chunga hi ipiti thil mong mong hlunga koin hitia cho abola asu gen thei asu sit kyu se helawa atha awa tuikul sung khana anapai mang na layo hiding hamti do na za chom tampi hi ami zo si lung sungin adim tai ne hi ahile hi chi hodon but na dinga chun aban banin ga vekinutin 2023 September 17 hechi chapang nu aman ni akona ni thum ni chana chun anamang chapang nu ta sa cha tuikul sung khana hin agamudo kin nahi hiji khusung mama a hi middle class mi hausata in sung khat muni krishna le padmavati kitite jong cha cheng kin a hin a hi le hijini khumama achun achanu kumsom la sagi ata be bhavya siri kitinu chun anu apa comment asen kaloi ho to ka ga kichep diwa hin kahung kilewa ading hi ti in ina ko na chun anapot doi nahi hijini chu sunday ni a hin ni tha alam ni dan sagi chanjing in jong achanu cha hung kile tapu na hile
anu le pa jong alung kham mama honin khulai sung chu achun honin a hol hon jing tai na hi heti chun achanu hon chu a in hing a in kom ho ina gachi khato ham ti in adong le jing honin khosung pumpi achu su hon ta wangin koima chan kamu e ti am puwin kamu khapui tingenin adon bur ne hi anu apa ain ko te chun nilha alang zan pungku chan a holun hi chana jong chu amu do lo phanun ama hon hitia a hol chu apan na a umpui atiwin police station a complaint piding in agachi tawen hi a hinla hi chi phat lai ta chun a police station wa SI pa chana umpuin hi jong le anu le pa chun achanu hon chu itia iti man ham ti athu chin dan ho chu police ho ana sei piu ne hi a hi le police ho chun hi chi chapang nu man chu aman ni zan zana chu thil dan imajo si chu a het so ke wa hi tain a hinla official ta in a complain chu anaji lut nai pu bi ne hi police ho hin ipilunggel anei ham chula ke pun mi anoi si ham ami mo ham ti chu amahon ki pu tawen tin hitia missing complaint hong ki bol chu khoniaw cha khana ko na hi ja chu adon nom lo ham a hi lo le hichi vinayaka chavithi festival lai a hi ja chu chapang nu chu aloi agul ho kom khat tawa hi den ham a hi lo le aloi ho to wa do khat hi ding ham ti ho hi agelo jong hi mai thein tin hi ji chun a complaint bol jong chu official ta ji ngai ding ham ki hol le ki munan te ti in agel ne mun official ta ahi lo wangin chapang nu chu ana hol pan tawen hi ahi le azing chan gen jong chapang nu chu in ahung tile nai puin koima chan aum na jong a he puwin ahi le he pha na chun police hon jong anu apa cha le kol kinun achanu hon man na thu missing report file chu official ta in aji lut tawen hi heti chun chapang nu a hol naw chu asu le be diu a hi ti in ahung ki panun amun amunin mi ho chu aban banin thu do aneyon aloi apai a in sung mi dol hole a ki het pi ho chu thu do aneyon ina kona apot do zawa chu a in ku aso pi ho khat to ina chi kha hiding ham ti ho in jong a ke nai pi ho zo si jong chu thu do aneyon hi a hi le hi che hin nunga chapang nu chu aloi ho khat chain jong hi chinia chun ama ho inin ahong poi ti in asai kinun Saturday nia chu college aka ki mu chu a hi jinge ti in asai so ke kinun chi zawa chun phone call cha jong e hin bol po we ti in aseon a in ku asu pi ho jong chun hi chinia chun am ho enin jong ahung pui ti in asei su ke kinun hi hi phat chun police ho ta sandan in ama hi mi khat tawin kidnap abola a hi lo le a in ko te he lawa hi adong ma pa ham khat to pot do hiding ham ti ho jong hi agelun hi je chun a in ko te chu hi chi thua hi do na sim wa hi le a in sung mi te chun hi tabang chu a pui ati changmil jing kinun hi heti chun police ho chun hichi amang nu chu langkhanin a hol jingon alangkhat lama chun a khomi te ho chun a festival lo to ki to in apathi nu chu apule leon a hi le hichi mi thilong chu tuikul si sa khat sungin agam do tawen hi ata sa cha tuil a sot wala hi phana chun ni khoni walam ma aum ta je chun tuikul sunga kon ala do wa chun koi pen hi ding ham ti het chin a ha satain hi je chun amai so ko na chun koi a hi a ke thei tapu ne hi hiti chun koi a hi a het chin wa lo phanon hi chinunga chapang amang nu bhavya kitinu manna cho anu apa en missing report file abol hon a hi ki ji achun ama cho hite in te ti in anu apa cho amuna chun akau ngal ta we hi anu le pa chun hi chim mi thilong ki mu chu achanu hon hiding in ata san the hon pu in a hin la amun ahong hlun hona mi thilong ki jam cho amu hon phanin achanu aman ni a akivon avon chu to ki bang chet akivonin abil ba jong chu akibang kinin a hi le hi phat chun ama chu achanu amang a hol hol nu chu a hi mong tai ti a phot chin nan ahong pang ta na hi a hin la hi tabang condition a achanu agamu do jing chu ama hoding in pu nat a ma jing in amuna chun adip achumun akap kap ta we na hi a hi le chi zo chun na mai nu thilong chu postmortem bolding in apudo ta we na hi hichinunga chapang amang nu athissa a akimu do thu chu ahong ki theza che tain hitabanga mail seta conditiona cho agamu do dan ho chu ahong ki he do phanin news channel chom tampi jong amuna chun ahong thlung pai ngal jengun koi chun agamu do masat pena itabang conditiona amu ham ti ho zo se chu do na simun a he do ki tawan hi hiti chun mi ho jong chun athil mu danu le thilum dan ho cha bon chan details ta in asai pion hichi zo chun social media hin achi sani khopa beb sunga chu hichi numai nu chunga hi avel vela thil dei lota criminal accident anasu a hitai ti thu ho hi ahong ki thang ke tai na hi
hiti chun mi phabem hin amanu hi a enga abolwa mel se ta haras abolo a hi ti ho injong ngo na aneun hichinia chun athilung aga kimudo na tui kulam zona chun anachi kamu e tin jong a se ne hi hichithu chun mi ho la in ha ta in ahung ki ha the zal le jeng tain hiji chun no meinu anu apa in jong a hin za do hon ta ne hi hichithu aza do hon pha na chun anu le apa chun apu na hon asang di set ki tain achanu hon chu aka be kin hon ta ne hi hichana chun postmortem abol now result ho jong chu ahung do nai puin ai le hichini chu khu ahung jing pai ta ne hi azing ka September 21 ni achon numeinu insumi hole authorized kibol ho min mu ta in postmortem cha ana bolun hichi numeinu thi na hi min ama na atha ham a hi lole ama chama tui kul sunga chu hilut kha ham a hi lole thildang khat je a hi thi kha hiding ham ti ho he do na ding achon police ho chun angle jo se aveun khulna aneyun hi jongle hichi lai hin numeinu dinga apa te ti ding hitan tin a kho wa mi pa khat chun hichi a festival nei now ni kho ni tha alama chun numeinu chu hichi tui kul na lama chun pasal mi thum to achi kamu e ti in ahung sei tai na hi abula chu hichi accident mai maya ama su hila thil su hin ti in ata san hinla hichi thu ho ahung ke than do zo nunga chun police hon khulna a hin nei thu deu kinu na hi le a case chu thil kidang ta khar hi tin asim taw na hi a hi le hichi pasal mi thum ho chu koi hi wa hichi thil su chunga hi asung lang thudi chu ipi ham ti ho hi do na hung kit tai hichi ho he do na dinga chun numeinu aloi agul ho a hi in ain ko asu pi ho chan jong thu do na a hin nei pan tawen numeinu chule pasal ho thum ki ka chu ipi thil su ma ham ti ho agan thei pena he do ding angai tu tawen hi hichi numeinu school kaina a school anakai ma pasal phabem hin ni khat chu bhavya chu lampi in anatingun ala wa mi khat pa chun bhavya chu adei dan ho chu an se ne hi abula chun loi le gol nunga gol hang ki deya ki vom ho bangin kam changa ke ho mai hiwin hi je chun bhavya in jong pasal pa thu sei chu anop lo dan chin ta in ana se pi jengin ken loi le pai bowa ka hin mu ai in hiti ding lama chun ka gyal thei pui ti in ananum ta pui ne hi hiti chun pasal dang mi thumlang in jong bhavya chu anazolun hinla aman wang abon chawin anano pi pui ne hi a hi le hi che hin zol ma sa mi thum ho chu khat cha anano pi ta puin ama ho min wang chu akisei puin hi jong le hi che mi thum ano pi lo ho nunga chon midang khat hin a hin zol kinin hi che pa wang hi anano pin ama chu amin sures akiti ne hi hiti chon ama ni chu ahung ki ngai hon tain thani sung tabang ahung ki ngai zo nu ho na hin a khomi tew ho jong chun hichi te ni dong macha cho khopam lam ho a jong kimutu dinga apo ji hon ho cho amu ji dan ho jong ahung ging do pan tai ne hi hiti chun vanayaka chavithi festival ni jinga jong chun sures chun bhavya chu ni tha alamin a hin kolin chiji a chun bhavya jong ina konin anapo doi ne hi hitia chu sures ta chun kimutu hona hichi tui kul kom lama chu gawa le hona hin chutia hichimuna anak ke ho jing lai hona chun masanga bhavya anazol pasal mi thum ho jong chu ahungun ke ho cheng nei no pi lo wa itia ma se hi na thlen ham ti in bhavya chu asen to apho to akop jingun ki bol thei sa le na hi ham na hoina na ki son pi ham ti ho powin aza zanin ahun tu hin na sumang jong langon ipi nei lo thei diu na ki sa ham ti ho in agiun na sata in abuse abolun hichinu chunga hi thil khat be ibolo angai ti in ama ho loi chu akya ho som na hi hiji chun bhavya sri chu akichabe sen adong pa sures nunga chun akiselin iti dana hi ho loi hi chilanga hi hung thei ham ipi ham khat be bolin ti in asei ne hi a hi le mi him khat hi na chu hitabang hin midangin idong ma khat imasangin hin noi si bol hen lang hi le i khu i thalam ki heman lo mai the hi a hi lo jong le i zolel ding a hi kha a hi le ki jam mang pi te ding a hi a hin la hi ti ho chu bola panta sangin sures chu khat holoi thum nalama chan achin ipi boina na hung sem muham akoi changle akibang bang hi chume ti in anui sat tawen hi ai le hi din muna hin bhavya chan thilum dan ho chu a hin he thiam tain hi chi holoi hi loi cha hi saw hi a ali wa hi bhavya hi adei chu hi ja chu koi hin ilung zo wam tia hi anakite no jong hi mai the a hin la aloi mi thum ho chun akite naw chu alo saphar wa chu lunghan le za cha thang tom na a aneu jong hi intin hi ja chu aloi pau chu to ki ho tu wa bhavya chu analung thim bol wa hi tia chu
chu chitui kul mun langa chu bhavya chu suresh ahin puido sa wahi hiti chun hi holoi chun numeinu chu amanun akhut akeng akanun ki chepna in aneyon abana banin akil hachai ke nahi hi che jong chun alunghan naw a ol dom di nai poin hi je chun bhavya hin amial hoina akisun pia ei reject ngo a hi tin asam jong chu abo do piun asu sit pi de tawa nahi hitia anop nop alo zo nu wachun hiti hin kidal hale bhavya chu chi intin mi ho kom le police ho komin seido in te ti akichaon hiji chun tha do pai mang do ding athitawa nahi hiya hin numeinu chun asei kinin lungset ta in nei tha taon koi machako ma seido punge nei tha tawin ti in atawin hi jong le na sa in anei di nai po ben hi hiti chun amona chun athat denon tuikul sunga chun ahin pai mang den tawen hi ai le hi thu ho chu a kho wa pasal khanin bhavya le pasal mi thum ham tuikul nala machun kamu etia seipa seina akon le social media am ho thu ima kisutna hong viral ho akona cho kila hin numeinu anu le pa jong chun ti tabang mama chun agin modan hon asei kin honin akhomi ti ho jong chun chutima chun aseyon hi je chun police hon hechingo na kinei pasal li ho se detail so cho ahin chom khomon police station in akau tawen hi hiti chun khar khanin thu do ahin ne na hi le hechi thil so jana cho hechi holoi se hi hoilai momonga ham ti ahin he do tawen hi ai le injo am ho ki ka ki boina thu ki sun chu social media ho in ha tain ahong thangin ahong viral jing tain hinla police ho mu do dum juin hechi ni jana cho hechi pasal li ho se hi a in chi wa hi ti ai kinin hi a phone location ho jong cho hi chitui kul mun nai lama jong chun aga point chuta le postmortem ki bolna result a kona chun hi chi enjoy sei tawang uwa chun a ki bol set nanung I macha pui ti na sei kinu na hi a hin la mi ho lung sunga chun gin mona na sata jing na lain hi chi ho loi chun a bol a hi lo le koin hi te cha ka bol heding ham phate dewin khol na nei hen ti in ki phin na jong anei tawen hi numeinu ta sa thi sa tui la kuna ala da wachun asam achung lam si jong chu ki lagam tai itiu a hi in a hi le chutia chu alua chu asam atam zo talo a hi a hi le hi chi tui kul nai la vela chu mun khat bia te ding a hi ti agin sa jeun tui kul nai la vel cha hol le tawen hi a hin la asam ki pai ding dan ima amu talo phanun a tui kul sunga tui na lai se chu ala do ken tui kul sung chu a hol jing wa a hi le tui kul sunga chan asam kila do si jong chu ana kinin hi a hi le forensic team ho akonin jong numeinu chu hitia aki seidan banga cho aki su kha ananung ima poi ti na sei kinun ata sa chunga ma ho chu athisa a tuila so na kona ata sa amun gut phana do bo hi ti na sei kinun hi chuta le numeinu chu tui kula kon ala do wa chu asam ana ta lo na ji chu a hi le atha masang wa chu asam atan pi wa hi pun tuila a tisu ho chun asam chu apul sa hi ti injong asei kin nei ai le police ho le forensic team ho thu sei chu khomi te chun apom thei powin mihim ta sa thi sa tuila so ting le ki khel mong ai ti chu ki hesu ke hin hitia asam pul jing ding ki ti chu thil hi thei e poi ti in ade ke tawa nei ai le hi chi case hi social media ho la jing in jong ahung viral che jing in mi ho kinil na phata khanin ahung pangtai nei numeinu sampul le pullo chu thu chom hi tale numeinu chu itia I kilo momonga chutia chu achunga hitabang wang se na chu jing thei ham ti chu akechi do thei ta poi nei chi thu hi seitu na ding in police on press conference jong ananei kinun mi that chu gulhang japang mi li ho ngo na kinei ho wang chu a he poin hi jong le mi that chu koi ham ti le a case hi phate cha ki khol do tho ding hi ti na se le hi ai le hi chenu meinu ga ki mu do na tui kul chu phar so ta man lawa ki koi ai ta jin atui la ho a chu bacteria le fungus za chum ho jong hi in hi chi ho chun anu meinu ta sa asung lang si le agu achang ho ke san asu kha na ko na chu asam ho jong chu pul hla hiding a hi ti in jong report na chana ki che nei hi chu ti ji chun hi chi report ho zo si avet zo nu wa chun forensic team ho chun hi chinu meinu chunga thil so hi tuila na thei za chum ho je akona bo hi in mi himin asu kha na avo nanung ima poi ti in report apikit tawan hi hi cha hi nu meinu chun ama personal reason anei ji a hi chetui kulama chu chia ama la ma ki that hiding ham a hi lo le a khumi ti ho le mi ho thu se ho chu di zo hiding ham ti chu
akichi thei ta pon hi chi zo nong chun police hon khulna nei be kinun a hin la numei nu hin ama le ama hin khu akila ki that a hi tin ngo na aneun a case zong cho ana kha tawen hi aji cho hi chen numei nu bhavya aman nia cho anu to hin ana kilung no mo hon na khat uma ana kina hon hi hi chi chu bhavya nu hin aloi ho kom khana ana seido hi tin zong a seun hi hi ji achu hi chi akina ana hon ji achu chimun lama cho gachi a asu hiel ji a hilut a thi jong hi mai the a bol mo mo nga jong tuikul sunga cha chom lut a thi hi mai the ti in police ho chun thul ho ana sim jeng ta wa hi hi ti chun bhavya thi na chunga hin koima mo akichan point athinu ama mo in akisim pi tain athi namun le athi pe na chun amunin koima aum pui ti in case so aki kha tain hi hiti chun bhavya case chu anaki chai tain ahin la tu ni chan hin mi hon police ho thu tan na chu di asa thei povin adi a thu atan lo a hi ti in ala jing na lai ne hi police ho chun bhavya thi na chu ama mo hi ti in a seun hi jong le ain sung mi ten wang bhavya chun tui zap ji jong a het a hi ti in jong a sei kinun chu ti a hi le tui kula cha khilun a hi ta jong le ahin zap do thei te ding ti na hi hi che hin mi ho yin chat dan ki kha cha hi le police ho hi mi that ho chun sum api gu wa a case hi kin ta a kha sa hi ding a hi ti a hi aji chu police hon khulna anei nawa konin jong information ki chi jong api kha povin bhavya aman ni tha lama chu pasal mi thum mi li ho to amu khom wa hi le iti dana hi chi amu pass statement chu iya ki simpi lawa don lawa ki koi ham ti ho hi mi hon adong na hi chuta le anu apa in achanu hon aman na chu 17 September nia file agabol hon hita itidana case chu register ki bol pai jing lo ham a hi lo le ichi ngo na ki nei pasal chapang mili ho si si chu itidana khauta do na ki sim lawa a phone call record ho le adang dang im ho jong ki check lawa ama ho chu hichinia chun bhavya thinamun lama chun aum povitia aki chai sa jing ham ti ho hi do na don but lawa ki koi ho cha hi tai ne hi bhavya thina chunga hin thu adi in akitan pi ta point akoi pen chu thim mo aham ti cha jong he do thein aum ta point hi a hin lan ni gu cha gu hat nagam india a hi je in lungdon di be se wang cha hi point athite in sung achung wa thu adi a akitan pi lo wang chu pu na no me ti lo seiding aum point hi tunia ding in chan chu hin tin video hoi so le like share na bolatin video kina ki mukit ding in na bonun stay safe and stay blessed.